جاهر ما شهبا ابراهیم شیخ و بردف که رخصنا مافی مروانیا عفرین سوریا میوانه میا امی زانیاریان زیده تر هم لسر روشا عفرینه هم لسر وی گورا بکم جوار بگرن که ابراهیم دما باش به سپاس هون میوانه رو داوینه تجی آمجه پیکر کسین کود هاتن اشکنجه کرن لناواوی زندانه دوی گورا بکم داد هاتن و شارتن و کاریا بگهیجن هن زانیاریان کو گلو که خلق عفرینه ناواوان ده هنیان نه سلام برز جبوتا جبو خمو خلقي ما تماشا دكن هاف زنياري يعني معلومات إن آگاهين دست مدا يعني جبر دجهابين وقت دمو أم وقت رخصتني كي ما في مروفان أم بلغكرنا خلقي داد اگر تي وان باتي بردان جه خلقي ما عفريني درباز الشهبة وحلب بين ما چند حالات جي بلغكرن جوان كسك جي جیانا خداز داد 2019 پشتی گرتنا ویل و گرتیگه ها آف فرقا حمزات لعزاز او لبابي يعني جهه ودبين امنيه الزراعه وهاد بلاف كرجي ودمي يعني بس خديه وين هني كي بكي حتى نهانت بوريدنا ليه هوالي ويل كلاكاوي اجا جبارة قوتبي انه هوالي وان جانا قداس دانج بش اشكنجه وجبو نان نداوين آب ندانوي اشكنجه برله دبي ودخاز وين دكرن وتشكدن جي ام جبير ناكن او جني ما عفرينه قاتبي قرتن لدست استخبارات التركي وبدست وتسليم كرنا وان فرقه حمزات دنوبند اسايش عفرينه اللي دم بشتي وي دربازي او بين بابي والبابي جي دو زندانه دا بين هناك يعني كاك ابراهيم تبحث دره وشانكر بقشتي دو خازم وي بپرسم يعني راي خصنا وكاريه چند کیسیم به وی آوایی روشن به وی آوایی بلگب کن کو لوی زندانه دهاتن اشکنجه کرن یان جلور جان خوش دستانه ايش دست داوين يك يعني بدست مدى نابيبيشي هاي ام هنكي سر ام ناقصن بلابكن يك وديان هاوجنين اشكنجه ببين و دست درجي سوا باغتصاب ان دستوان دو زندانه و زندانه دنداجي اي حمزات او يازدجن اي عفرينه هاتم بلافكرن باشه دم پیش داويو 2020 هاتم بردان وكسي دنجي يكي جواجي دركت نها جيشتي لحلبة او جوا زندانه دابي اشكنجل وي بي بيش 3 سال شين دوات بردان يعني تكسكرن و اولي وي هاتن اولي واتن اشكنجه كرن وهو اولي واجواتي كشتن يعني ابناف كرنجي دوي اويدا ودخازا ماجي ام دخازن و جهتك دست ودان سر و زندانك حفظات كريه و گرستانه وبكي و كونه بن ترمي وان بلاب كرنا بدوان تشتيوان يعني بكي خلق ناس بكي هنكي سازينا دولتي تدخل بكن وهو زندان تن نه و تنيه حمو زندان هزن چقدار اي حمزات اي شاميه اي عمشات گشتك بو رنگينه و بكي هنجوي پرترجي هبن ل ام ديساج دبيجن گاوکی هنکی رونی دا هف زندان آشکارت دبن دم سلاف چوا هف پفچون نافبر حمزات و دمه العفرین چه بینه و کسی او ادغوطا بدیتن چوا 20 او 11 جن حمزات گرتبین دکتن و نهاجی و پفچون وان حمزات و شامیه دهندر بابه و گیشت عفرینه و گیشت هدره که هف جی يعني بالا ما بكشينه هرو هاف كومكجي او گورستان بكومي هاتي ديتن دهندري بابدا باوريا مدا اتشتنن دكفندن كاك ابراهيم دخازم تو وينك يبدو ما سرو شاداوية عفرينه بتايبتينها جبر كود بيجن دستيا تحرير الشام در باصي نافچايا باستايا عفرينه بويا دزدانية سرچند بنگهان روش لعفرينه چاوايا بتايبتي لباسوطا وبرج عبدالو وكيدن لبابيجي روش بچاوايا انها هاف شارو پفچين حتى نها بردوامن ها پفچين بتندي دهندري عفرين دا گنده باسيطه عندار برج عبدالو كرزيله اكثر عفرينه يعني 2 كيلومتر جديره يعني باشور عفرينه وقت نوچين داويه جنك هاتي كشتن وجن زاروك نجي بريندار هاند او الباسيطه ولا عنداره ودا بريك والكورزير جي وراوش بر خرابه وجبت طبعا دست جبت نصره دهوش هريمن ادلبه معبر غزاويه دربازي عفرينه بيه
دو جندوارن فيلق الشام الحمزات او فيلق الشام حمزات قشتك هاف اوليجرين جبت نصرانه ووك جبينك تركيا جي استقبال تركيا لقامبا دربالوتي نافارو ادلب وجندرسي داجي جبينك شي قريبين وتبن انه وك اگاهي هتي بلافكرن تركيا دخازي جبهه الشاميه جو دبرنا درخنش بربو وك تركيا دخازي استقبال دخازي نكريه دباوريا مدى تركيا دخازي جبت نصرة درباز عفرين بكي لشوين وان هزن تشاكدار وده هوجي هزن تشاكدار جبت نصرة يعني بنافي ويت قرداي قاعدة هي لسه تريد ل فيلق الشام واحرار الشام هاو بخار جبت نصرانه دبن سيا او نشتمانيا السوري جيش نشتماني الجيش الوطني السوري قرداي ائتلاف السوري ترکیه دخوازه به مساج که بده دخوازه کنترل سایو دا برنامه که نقشه عفرینه و نقشه باکور سوری گاتی داگر کردن جنوا جارک دن بگهاره یعنی وقت هیز تندراو به فرمی در واسیو بکه وقت مساج بشینن جهزن یعنی ناب دولتی را وقت دخوازن ترکیه بجبکن هف اما خاصی نخواد هف فصیل گشتک نه ريبازي وانا ياكن ليه تحت تحرير هي تحرير الشام جبهة نصرة ريبازي وان سروكي وياكن يعني هاو قريداي تركيا كاك ابراهيم دخوازم اوي زانياريه جشتا ورقرم او جناكو هاتيا كشتن الشر ايرو دا لقل زاروكا خوا جعربين هاورديا يانج كردين عفرينيا نافي وي تمني الجموه هيا نافي وان هاي تشتغلوا نبينه بس بديمان كيودي وقت تين عسكرين جنين عربين هوردا الورب جه كرنا وقت يعني ديماني وانايا لتأجهي برفرة حتى نهاهين وين مجاهد الوزن بين دستيا تحرير الشام نهال كي جانافشا عفرينه هبونا وهيا يعني الشوي دندا كوج ادلبه هيز شانديا عفرينه نهال كدره بجهبونا جشتبي باسوتي كورزيلي وهاف جنود جانخ دست دانو بریندار به دست جبهت نصره وان هاو کشتنه وان هاو ایریشی واکرنه دعیندار باسیت کرزیل هاو دور و گشته و حتی کوکبه و بابلیت و پنج گنده تلف او گنده گشته گنده دست حمزاده بینها جبهت نصره دست ودانی سر واکرن ایریشی واردکن روشا خلکل و دره چاویه تپیلک کوچبریه چه بویه خلق درکتن جوان گندانیان ریبوان نای داین روش چاویه خلک سیویل روش نباشه روش دگشتی خرابه و طایبت قامپا دربلوته اگس مابرا اطمه هریم و ادلبه و جندرسه عفرینه دو داره داجی خو پیشاندان چه بینه هنک بریندار جی چه بینه خلقی و قامپه و عربین هورده و تم جکرن و د آلیک داجی واس سر مرصد سوری جبلاف کر کوچبری چه بیه دورن هن ادلبه نزیکی وری همجین عفرين جندرسي يعني خلق الوا قامبنا بري خددن جورج برغو شارو بافچين بردوامن نشتاجيه وري نكانن الور بمينن كاك ابراهيم خلق جكامبا اتمد بري خددن كويدره هف كسد اد دربلوتي و دبرنادا خازن جندن دربازي هندري ادلبه هري مندن اج شارو بافچين تتنن يعني وكسر مدا وك دبانيزكي وري جالية عفرينة تبيلك دربونه برب هرما شهبا وكامبين شهبا تشي بويا؟ نا تشي نبونه خلقي مو عفرينة خلقي رسان وداره مانند مترسيكي دانجي وروش واجي نباشج وطيبات هف شارو بابچينجي سري قشتاين ودسبيكيج دخوازن هف خلقي مي عفرينة وداره وانبن واكوش بربكن لهندري عفرين باجار عفرينة حتى نها تشتنايه هف در دور عفرينة لقند كورزيلي دوري عفرين دي كيلومتر تانينا يعني كورزيل بسيط عن داره هبجشتك وك إدارية جي قريداي عفرين بين نابند عفرين بين مال باطن كرد لوان قندان مانا كاك إبراهيم خلقي وان اد مال خدمه مانه يعني مدرسيه وان قدر كفنج برغو هف جن در كتن هاتن كشتن اگ بريندار بونه يعني روش كيبر خراب جبت نصر دخازه بلز دستواردان سر و هریمه بیشتی بکه و جبهه شامیه و آلیگری وان فیلا قاسسیه جو در کفن لآلیه بابه گوهرتنین سر نقشا لشکری چاوایت و آگهداری؟ لآلیه بابه جی او تشتید بره یعنی اگ دستواردان سر کرن جبهه شامیه و حمزه جدر هستنه حتی هریمه
الجراب لو سيجي اللي وراو بينا وام تشتنجي بيرناكن ده آلية نقطة شيء سلطان سليمان شاه ابو العمشه ويجي دسواردان سر گندی ارنده کریبی ارنده جی بن دستداریا جبهه الشاميه بي نهاد ورد شهر بفتي جبين ابو عمشه او جبهه يعني سلطان سليمان شاه لكلاكي حمزات وهي تحرير شام گلکی سپاس بو وان زانیاری انت گلکی سپاس کوته دما خدام برز ابراهیم شیخو بردف کر خصنامه فمروانی عفرین سوریا جه هرما شهبابری اسکای به تو میوانه مبوی گلکی سپاس